Pravovremene intervencije pčelara mogu imati presudan značaj za prolećni razvoj pčelinjih društava i pčelarske sezone. Izuzetno je važno da je hrana kvalitetna, kaže iz Instituta za krmno bilje dr. Goran Jeftić i apeluje na voćare da ne prskaju voće u cvetu. I zato je vrlo važno da voćari povedu računa da nepotrebno ne tretiraju svoje voće, jer na svim hemijskim preparatima koji se koriste za tretiranje voća lepo piše da voćke nikako ne treba tretirati u punom cvetu. Posebno to se odnosi na ove preparate koji štite protiv insekata. Znači, nemate nikakve potrebe. Tretiranje protiv insekata ćete uraditi tek onda kada voće precveta. Jer svi insekti koji napadaju voće, kao što je trešnjina osa, kao što je šljivina muva i naravno oni drugi insekti, svoje štete prave tek onda kada se formiraju plodovi. Po rečima doktora Jeftića, izimljavanje pčelinjih društava podrazumeva pravovremeni i detaljni pregled svih košnica na pčelinjaku, spajanje slabih sa jakim zajednicama i postavljanje pojila.